Tariki 24 Januari nkuwatweni kirinteto cia wa ruthamo wanja bitawa Mutembe Edward. Tukiambiriria ubunge wa Bure mugambiriri kiri na thirikari kamutsemano na ikundi bia kurukirisio kiawe kenda bona urabagatethania kirimantu igie witina mbere akiaria ubunge onekirite kuruba wirane ati bakethira bakiwatanira na kiri ikundi bio bakaringo njeki kendo chukiria maturene kaiteno kau wite madeta yare thirikari yareo ya stima kiri nture ya Ntumburi yakethira yakiolelwa ntubo bakethira baikiro stima. Mubunge wa Bure mugambire ndikiri na ruthite gikaro kia mwanya na ikuruba Ntumburi kibire cia ward kenda bomba kwaraniria bora bomba gukirie kundi bibi ekuru onde aja nontu bwakina mama na arua sasawa nontu antantu bange bena mulimo jwa ntora iba mami ndenda gweta ikundi ne bionthe bia Ntumburi location bokolo aloi na ande mbenyekeza with table banking mimi naongeza hapo kidogo. Sasa sawa? Kidaipo kuanda mete mimi naongeza kidogo. Na bwa vivyo kuambiria na arua. Bwa mbita rojo nkagitate ya. Ina ninkejo ikundi ne okay kemwe bieri bidatu mwanka kinyetha negana. Mimi taku na nkeja kumathira ikundi. Andi ninde mheshimiwa na andire wake ni negiki. Auga na arua arenda utinda na nkatha cia Ntumburi barijanire bagwiranirwe maisha jendere ti sawa na arua atare andeni eu na ikire gikaro gikire ndikiria thukite kanyaga kako batariria mibango ya maendelera kubangira mukari wa Ntumburi irio kubekira stima na kuthondeka barabara ntere ino na maendeleo mangi kathumba ango kuhakikishia already project ya cienderete ntureje kinoria koro maximize kwena transform angu igekerwa anto saidi ya 56 already anto bali nao sasawa twena new project ya kinoria koro B kwa karwa sasawa ibeje teketha batakinyo twena kamarete gwa kamwaria sasawa batale naja twena thegi ala ya kwena kanisa independent antu bantu mboli bondo ba nderea paka gwatwa bange nderea sasawa na kwena ile itigeria nande kongwa sheke na B ne go transform enge na kwa mburugo kwa magiri sasawa antu bako ibeje na kwenda stima ndene ntora ije Ntumburi roa kibirisha ward sasa antu betu tafadhali na waomba kwa unyenyekevu pompe kanya kido nsukumei baba bagwete chikirwe ngecho wagambeje chewinge no munyete agunka nara kerua nara ruire nara kisima na nara timau barabara ya kumantuge ibyeto ametigerere akwe kanisa nara konene sawa contract ndejete kuthirikiria etwekenande complete inde twerekenere twanene muno ibamwe baria barabaririe kirigikaro giki kawaida mheshimiwa kwithira wina mugongo jwekuru jwa Ntumburi turi mugongo jwekuru itokwendete mheshimiwa nonto ba manto jara tuthithiritie bwa mbere no turetere kinya unduma mashinani na toigwa tukenete yoga nonto ekuru bara bainge batiomba gwita kuraja uma wandine kibiriche gishwo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV nio kambetaga ki Mutegi. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bawatanirite na Karilo bakethira nende baetetheria arimi kiri kwagiriria muthatu njira imwe ya ukiri urimi na kuongela maketha bakiari bawite bakarutana ya yuthi ana remore batano bara baeta maturene gutetheria arimi kwagirithia muthatu kenda bonora iri mareo rikethira riukira Samura Gishima na ribotie arimi baba mbeo mbithi kuma ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi barithomithwa bura bagatethagiria arimi gucokaniria unoru bwa mithetu mindani yago nyuma ya unoru bukuthira nontu bamindenu kurima wa Kagita Karaja mubango jo ura ukaguna arimi bonthe ba kaunti ya Tharaka Nithi gutari marei urirugamirwa thirikari nene gukurukira rwongirwa Kalo na thirikari ya kaunti gukurukira mubango wa NAFCVD miaka iria ya tene arimi etu marimaga makire mava after season igiri ithatu aga shift akathi vandu vengi
na ruthai no ndo population oria population irakura rura ethera murimi arimi etu mararima vandu vamwe for more than 5 years rugethera etheturie turigatuika depleted ukethera murimi agira gwikira thumu kana fertilizer taraketha kindu itu expectiria tukomba kuthima mithetino ingi na project ino tu support mantu mamange tuko support tukomba ucithie ni ribi kugana tuona ne kemwe waketha tuge nkuni 3 ukomba uketha irio bingi ina nkuni 5 ka nkuni 10 ukurukira kwa mathomo matu kubopa kuringana na Abisa Baba mbeo mbithi baba iboba kaithiranagia muthetu mindani na kwirakira ithimi arampumicha kiwango kia unorubu au igatuma gwa thimuni ya murimi na ya mbeo mbithi baba eri na maendekithia mambolea erekendekana amwe na imera birabi batiri kwandwa muthetu ni oju ta county government thakanithi ukurukira kwa utongere ba sasa muthomi njoki itumbite ku atwina agripreneur kana na baba nini babandikitwe baba rutite mantu ma agriculture ana igana rimwe ria batano kira wandi ana mawanja kenda bomba tetheria arimi betu mantu ma kilimo rathi ukethira nduka nyingi fertilizer ni so many types tuna bread nyingi muno in the country samwana tutakomea kazi yagirirwe thiini wa Tharaka Nithi county kana ciagirwo kuthii mwenyo wa coast ukethira arimi etu maragurwa fertilizer methera thiini wa dukani cietu iri bakuvi no ru project ino turenda ituike advisory akorwo ni ta Tharaka Nithi county tukavota ku recommend thiini wa Tharaka Nithi county irari kwaya brand ino ka fertilizer type ino iragirirwo gukorwa thiini wa nduka cietu iria arimagirwo kwa makigura mubango jo ukonokeria murimi chiringi 4,000 wa kira kithimi irabakire akire atalamu kiombe kana 1,000 irabakire akire athimi bathirikari nuntungwataniro ino nio ikarugamira murimi ngarama ino already sampling materials netubotete kureta Tharaka Nithi cia kuruta wira uyu na riu umuthi twaturena entrepreneurs magakorwa merende kuambiriria wero immediately reba kona na barabaya nonto tugatumira both national government na ana baraba bathingira na support ya officer betu ba agriculture tafadhali tuitegiri bathukia sample ira kende kaya ututethia na kana tomba utetheka kumba kumithia iyo bingi mindani yetu kumba kumithia kenda kinya nyaki nyingi kenda ng'ombe cietu cionente kuria tugatwene eria rikugana kaunti na Tharaka Nithi kenda tomba kuendelea na wekera mbeca mibukoni yetu nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge Chukaigamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishima. Sub-county admin wa Mwembe Boniface Mureithi Kainga wete biashara baithirite na mbere ntereu ya wendi bonchobi nithirite na mbere kiuta tena watho kiaria wite mwakene yuni bethirite bakibangania biashara bakenda biashara ita urakwairite nkuluki na taririte ati utimo biashara kinywa mwetikirwo kwende nchobi atina barwa cionthiri kwendekana kiwatho male makuya mathaa makarugula mathaa matevo yale kwena male magwatagwa na mamwe itha makaomba kwibingira gwatuika utemba gukinyereka ketumi twetete stakeholders yale twaraniria maunto mamwe ta mau gutigaga kuya na milango ya nyuma ukarugula mathaa matemo na atuele eke ukua boto bangete atuele toke ukia ne ati ukabingirwa mbaya yaku completely uthioga sheria wero waku wa kuruta nonto montole te komba gotia sheria bole bateria ate bateria kwithirwa ari biashara nien bateria kwithirwa kendia nchobi ile ambetekeredwe ni sheria thĩinĩ wa Kenya kwendwa na especially cia mĩcuba na nkinya mawatho matiendaga mwendia ethirwo akiendagia second generation na third generation tukamera anokienderua nchobi ubaterie wenderue nchobi ni supply oria ari licensed in Tharaka Nithi county utigacia kugura nchobi iria itigwitikirirwa ni watho no anto ana enforcement ya rutho ethirwa na nchobi eno no kagwatwa no anto mwendia nawe abateria akwenderia maunto mamwe matwa meraga ni wenderua nchobi ni supplier oka make sure okonenkerwa receipt nikenda ana enforcement igacha tombe kolomeria maunto mama nenkinya kwena maunto maria kutwika no gutimisa kuringana na
sheria cia public health ibula ikuga wethirwo ke maintain utheru nginya na kule anto makuthie gutumira wegwe ni cioro ikethirwo ire ntheru na ukethirwa kwina cioro igutumirwa ni aka na arume na nginya yura ino tofauti. PS Wogima Mirimo Thoni wite bakambiria musako yo barabonde bakwende shisha nthigurune ya Kenya kiari ari ntere chimuranga. PS Muthoni yethirite akiwa utumiri bosisha bure no gwati bonene bogima mwire na ku itibati kwithira itikirwa witana mbere kwendwa nthigurune ya Kenya. Na tunaweza tukadanganywa na mambo mingi sana. Umesikia hii maneno inaitwa shisha, si ndio? Watu wanaweka bangi kwa mtungi wanaanza kuvuta. Wanaiita shisha. Sasa hiyo maneno hiyo hatutaki kuitikia. Because itatuharibu. Itatuharibu. Na pia wewe ukivuta hiyo smoke ukiwa karibu, hata wewe ndio ina affect zaidi. So tuende tukiongelesha watu mambo ya tobacco use na mambo ya madawa za kulevya. Tuwaambie waachane nazo. Zinaharibu watoto wetu, zinatuharibu sisi. Electric cigarettes, maybe in the next training you should include tobacco use in the training so that we have 1 hour, just 1 hour, to be given an overview of the new products in the market for tobacco. I've said there are electronic cigarettes. Kuna vitu ingine inaitwa pouches. Inakaa ile kitu ya ile sachet ya majani chai. Ile tunapeangwa kwa hoteli tunaweka kwa tea bag. Inakaa hiyo. Sasa wewe unapewa hiyo unaweka hapa chini ya ulimi. Sasa unaendelea kuongelesha mtu lakini mtu anaendelea tu kuwa mahai. Na mko pamoja unashangaa kwani nimekucharge na nini? Hujakunywa chai kwangu, sijaona ukikunywa kitu. Lakini unaendelea tu kuwa mahai. Si unaona hizi ni vitu zenye zinaweza fichwa sana. Hata watoto wadogo wa shule wanapewa tu wakipita. Wanaweka kwa hata ukipata kwa bag yake utajua nini? Utajua. Ukipata kalamu kama hii utajua nini? But as a ministry we are going to enforce to 100% adherence to those new products in the market, that their labeling must inform the public that this one kills. Kama venye package ya sigara inakuanga imewekwa mpaka coffee napo, hata hizo tumesema waweke, si ndio? So that they don't mislead the public. Nikuma kirinti tuno tukuona kanya kunoka nchokerete na teto ingi. Ere katikati nkoroni ya Nakuru campus ijiti sukuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobiote ya Bweguru na Bwakinande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngoge yao. Campus yetu aja ni kinyari nene kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences. Naja itokwarera rerega ragwita mandagitari bamaririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngugene mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwate tonkoro kitu ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. We'll be meeting you at the end. Maganji Buddha. You either do something or I will. Setting the table. I've made up my mind. Emergency protocol initiated. You're the best person who is suited to guide. Yes. I wish you good luck, Godspeed, and all the best. Oh, are you ready? I'm losing time. Oh my. If you don't get it, forget about it.
twikithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirire 3,500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kwambirire 12,000, cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare miro na member ba Stima Sacco turi na nkuma njega Kiribwi. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithia ja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Mwabisabo karia baraba tumura ndiguruna ya iti ucokaniria thiri no kiribu wete kithomo niko kiringikite bunene kumania na ndoi nibekite wira ne atibakethira bacokaniria thiri ndiguruneu kenda karibethira becoka kiri biashara cio na kinya kithomo kiomba wetana mbere. For young children to appreciate security, they should not fear the police. They should see police as their parents, their fathers, their cousins, their brothers. So we bring them in a sense that they should not fear, they should appreciate. Instead of joining gangs, they should look at security as part of the career for them. So that is why we want to be approachable, to demystify that perspective that police are people who are feared. When you present a humane face to kids, they will grow up knowing that police are there to help them, not to pacify them, not to crucify them, but to help them. They are there to support them. And that is why you could see from our interaction here, they are very receptive from teachers, from students, from people selling their food here. Everybody is receptive. The help of the Kenyans is about security. They'll help us and the internal security. Because without the presence of the Kenyans, the situation was were very bad. But with Kenyans, they improve the situation now. They fight gang with team of police, with team of Asian police every time. On the day and the night, they work very hard. They very hard with us to improve the situation. Masikana nura wa itura moro yao ni murimo yusukari na atine keno imwe ya kwamukira wheelchair ya wetani kuma kiri muyuthi umona Dieto Robinson Mutembei akiarine thirita itarire kinyamara kira kulukirite kumare kuitwa moro yawe aichokia nkatho cia mwanya kiri mumutethio akiwa no akaomba witungatira na kinya utungatira mwana wawe munini. Antu bawendi boya ni kuromba gebura mbotetheka nkona nyambia ise kugura mauru ndona musamaria mwema awitwa Mutembei noe yamba ndamuresa thina cia hospitali no rambirire ngosugulikira kebura kaumba iruare yonte na nsugulikira ndona wirucia iruare ne andeterete musiao kwiragwa Moni Kinyoro ationaga akimwe masi ikananu kuma nture amatirine Egembe Central akurukirite mithangiko imenene kuma akugitwa kuru gwake kwa mbere mwaka wa 2020 nuntu bathina ya murimo wa sukari na mwaka wa 2024 agitwa kura kunge na gutigirwo atena kuguru gwa gwitethia naku na nyumani murumoe hamutoroka na mutigaria na abake bonthe na kuma rirwe thiritwa ikurukira mithangiko imenene agitethagirwo ni aturi ake ndentaria na gawirucia ndakundiga tutamba onte akankundigite kauma nago nyumba ku
ke arigo ne ku ngaisa mugira tuita kunywa de mware ko tira kibaroene ngaisa mugira tu enkanywa ndenda mwana thia no twinti na mwana no nkamusamugire bila ngomba musamugire lakini ndakundika tu nau tutamba kenda mbombo tu antika ringe maru nau ndenda nayo mwanga ko ro tu kutirika kalonda ringi utethie bura mbona ni kire antu baba ingi ni kire antu bantori baba mpeya nti ogweno ekambe ya okwi eru kwebwira akuana maru akauma nyumba yake ya nyumba ingi kambe thare nyantu kuo gutukanka mutethia ende kambe ya inyarire thina ciake cio camugia tu kana inya camugia tu ya inyuira bana kinya atori baba inge baba ma kwithira bakuma kuna nkomithune we muretera tulukwa kuguya tu batutetha kinya nani kinya tagwe ngwendi tandu gwentukira mbona ke kainya unimbo imbera se usini ndetha ndina inya 20 kwa nkamure sukari kana ketha inya ndina cia mutunga murira kwa twegende nya ngwende na thina ciaga urambati nyo mutethi nya guyo muturi ntiona kanya no amwe na ogu gikeno kiri macintugo ye muthi nyuma ya muthaka omwe kuma Igembe Central wariri ura ukuthomera mantu makonenia na ndagitari to Robinson Mutembei kugwatanira na chore ebake kumukinyithiria akagwircia gake karakathi nambe no gatumagira gitarire bonthe bakiromba antu bange bagwendi gwetha bathi nambe na utetheria muchi ojo wa masi muno kinya kuthomithia ana bake barata yari barikitie na kwingata cukuru no ntubati kuona ambete acha gucoka nacio cukuru ukona na amputati mauro yo yele due to diabetes. That is diabetic foot, professionally speaking. Na kwa twika tukwita muno tukiura cia bara batutethia later twa kuona ikundi kita wa Lotterat Foundation ketwa wheelchair tomerita nara embu tomereta nao muchi na rwari tukwiya u kenda masi tumutethia umbo turano kanti wita kura chukari aumba wita no rikone akarua tuyani akarua bya kuria rira atina muntu wo mutethia ngo coke ntune na ngatho ko wiboya kiri mwana kwa pamenyane no daktari watuika muone na kawirusea Mutembei mwana ona arire njusini mwanka muone akawirusea ka mureterete ruari na inkuo iboya sana kiwe mwathani Murungu amutethia na mutharime ntona ate muntu ungi yete kinya area ye sira no tira na baku itetethia bibirio akikisa kimbesira bukwaya na kawira mwangasa cia disability sikombo kinyanture neye bombo tethia mamoyo nuntu nugona ta kwendethe ne rathira mwiri ukaumbika na muntu ungi wina kainya ya tutethia masi ona gas iraumbike kurua akolomia antu amwe utewitaji kuwira mwanki kubwo mno masi atu kuona bya kuria bila be prescribed in daktari kwa bochana twaromba na etio kinene ntu tukone nyimba kuthomethia ana masi atina ombi nyo twaromba buru na etio kinene kukumbikana ukayukiria masi mwana umwe nyaki our senator atethia bonene sana munieri murio nenye pangi barabe na ombi kana nkoro yo binadamu tumbe otethia masi dikenda aomba kwa chip kana kuona kioroto kiana bake bakuthoma kuma materi na Igembe Central Beton Class Chabari.